Ako imaš bol u leđima koja ti se slijeva niz nogu dok hodaš, u pitanju je išijas, a njegov uzrok je često stisnut piriformis. On se proteže kroz stražnji dio noge i kad se stisne stavlja cijeli kuk u vanjsku rotaciju. Kad je kuk kronično u vanjskoj rotaciji, svi vanjski rotatori su stisnuti. A kad su oni stisnuti, pritišću na živac. Kako bi sigurno izdužili ove mišiće, prvih moramo prokrviti i jačati na ovaj način. Radiš 2 serije 10 ponavljanja svaku nogu. Prvi pokret rotacije u kuku koji ide od ekstenzije prema naprijed i opet od ekstenzije prema naprijed. Idući pokret, iste serije, iste ponavljanja, gotovo isti, samo ideš od odmicanja, odnosno abdukcije do ekstenzije i nazad. Nakon toga kuk zadržiš u ovoj poziciji 30 sekundi, ovoj poziciji 30 sekundi odmah nakon toga i zadnje ovoj poziciji isto 30 sekundi. Ovu vježbu ponovi jednom na svakoj nozi. I kad si ih prokrvio, radiš dinamičko istezanje piriformisa na ovaj način u ovoj poziciji, a kad postaneš dovoljno napredan, radiš aktivni izdržaj u ovoj poziciji. Dinamička istezanje radiš 2 serije 12 puta, a izdržaj radiš 1 minutu po 2 serije i zaprati me kad ti ovo riješi išijas.